Dobar dan svima, moje ime je Božica, vlasnik sam računovodstvene firme Biznis Modus Team Kruševac. U današnjem videu govorit ću o tome šta je računovodstvo, a šta knjigovodstvo i šta od ta dva bolje pristaje vašem biznisu. Verovatno velika većina vas smatra da su knjigovodstvo i računovodstvo jedno te isto. Računovodstvo predstavlja jedan širi pojam, dok knjigovodstvo predstavlja njegov sastavni deo. Objasnit ću vam to kroz jedan primjer lekara i medicinske sestre. Lekar bi u našem slučaju bio računovodstvo, dok bi medicinska sestra bila knjigovodstvo. Medicinska sestra bi kao i knjigovođa prikupljao sve bitne informacije i podatke vezano za pacijenta, a lekar, to je u našem slučaju računovodstvo, bi na osnovu raspoloživih podataka i informacija dao svoje mišljenje i konačnu dijagnozu. To znači da se knjigovodstvo bavi obradom i knjiženjem poslovne dokumentacije, obračunom poreskih obaveza, obračunom zarada, bolovanja itd., dok bi računovodstvo na osnovu unetih podataka vršilo računovodstvenu analizu, računovodstveno planiranje, nadzor, kontrolu i naravno računovodstveno informisanje. Koje je vama potrebe? Idealno je imati oba stručnjaka za optimalno poslovanje. Međutim, ukoliko je biznis manji, dovoljan je knjigovođa za vođenje evidencija, a ukoliko je biznis veći, preporuka je računovođa koji bi vršio izveštaje, analize i strateško planiranje. Ukoliko imate potrebu za kvalitetnim i stručnim knjigovodstvom i računovodstvom, možete nas kontaktirati i zakazati vaše konsultacije. Do tada, lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima i zapratite naš kanal za još korisnog sadržaja. Vidimo se! Pozdrav!